Nangkiew Irat Sports Club kala pelim no ya ke Malki Sports Club dalaigu la shigul. Ha kajia kun kabala long menta ke no pai sngi Hamadan MFA Turf Polo Ground Shillong, Jong ke Lumpung OC Blue Shillong Premier League, bala pelong da ke Shillong Sports Association SSA, bar ke Meghalaya Football Association. Kinong ya lekai ke Nangkiew Irat ki bala yo ban thep ya ki lai gol, na ke benta ke kunhun kilong, udame huns I ubala thep ya ka gol ka baningkong ha ka minit ka basau puar plus ar minit bat ya ka gol ka ba ar ha ka minit ka basan pupra bat usai bor nongrum ubala thep ya ka gol ka balai ha ka minit ka bah nyau phau unong ya lekai ka Malki ubala thep ya ka we ka gol na ka benta ka kunhun ka Jong ulong usai bor nongrum ubala thep ha ka minit ka ba khandai phau plus ar minit. Kerap bercerang ni, kalau ada karena lagi bercerang ni, ke kebaar itu player ni, kita ada kaitan, siapa yang kita baik pun. Nak kalian untuk Malki ruk lah, ada kaitan ni, baik kita di cantik mak, kita fitness, kena yang Jong ni pasal fitness, apa?